Bismillahirrahmanirrahim. Amalan luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita selaku umatnya. Amalan ini bukan hanya menghapus dosa-dosa kita, akan tetapi sekaligus mengangkat tinggi derajat kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah kalian saya tunjukkan sebuah amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat tinggi derajat kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, amalan tersebut adalah yang pertama, isbaghul wudu'i 'alal maqarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan sukar. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Dan yang ketiga, wa intidharus salati ba'da salati, menunggu solat setelah solat. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.